Bombini, awe tardi, bombini nature beleza ng mayor ng partners ng anto yende ng karo konosi na a tarde bonita aqui kami na nós vai ser conosci de candidato não para participar para a escalação Holland 2026. Agora nós vamos conversar com Eu quero não somente para resaltar o nome do Saudinano Holanda, mas também internacionalmente para se atirar com a baia também internacional. Isso não abai ia bigo prêmio seguro so maioria que sali for de senhor América que na abai internacional e com exclamação Holland em que vai mostrar Holanda e Corsol, porque nós estamos sendo Corsol cava, o nosso não é um time grande, mas nós temos um time que está em união. Porque nós podemos criar esse boniteza na nossa mira e maior não. Hoop bedankt voor confiança nos en daarmee van aqui. Mijn naam is Shaila Clementina. Ik ben een trotse moeder van 2 kinderen. In mijn privéleven werk ik met kinderen in de kinderopvang en ik ben echt trots en ik ben echt eervol om hier te staan. Kennedy Eduarda, bawa ke kawan? Oh, bom Mijn naam is Alijsa, ik ben 19 jaar oud en op dit moment studeer ik pedagogiek bij de HAN. De reden waarom ik pedagogiek studeer is omdat ik een passie heb met het werken met kinderen. Dat is iets waar ik mijn kracht uit haal en iets dat ik wil blijven doen. Meu nome é Sharifa Pauleta, agora que me estudando reacta aqui na Holanda. Eu comecei a participar porque eu quero mostrar como é amor para minha raiz e também demonstrar com nossa cultura também na conta. Celian Penny. Nou, toen ik 5 was, was ik naar Nederland verhuisd. En ik miste altijd een stukje van mijn cultuur aangezien van de zeehouden. En toen ik dit zag, dacht ik dat het een goede tijd was om meer van mijn cultuur te leren van het daarvan. Su nombre es Alina y ayer me cambié a 18 años. Volwassenheid? Ja, ik ben adulto era. Dus sim, estou estudando aqui sportbeweging, para virar sportdocent. Sim. Eu começo a motivar o seguro para também coach. Então também me mesmo, passo me que ver meu versão de mim. E participante número 1, Teco Schepe. Tapi participante número 1 diz, schrijf om tegen Maas. Miss Press second runner-up. Participante número 3, Alena. Miss Press first runner-up. Tá. Candidata número 5, Celian Penny. Miss Press 2026, Celian Kennedy. O primeiro prêmio para a 5 edição de Inspiração Holland 2026. Portanto, vamos a